norokni bagi kaisa update abongkha taklai PG entrance ronai rokni bagi borokni exam date nongkhorka ke faidi singtabu naini lena exam date 13 tarik ni simi chengnai buskang man ni 13 tarik ni simi chengnai chingabo saimano gamo 26 February 2025 amo CUET Common University Entrance Test ni web page show abo nongkhorjak hingke o jagani jeng boroni exam date nongkhorka gamo chontam nainai laina sabroni bupro klaikha haitangke 13 tarik sim chengai ojo group painai ke 1st April jora ngai exam 1st April lo painai haita okay sabani bodi no klaikha hingke exam date first shift hingke 9 simi 10:30 mane date gonta hingke oroke second shift hingke 12:30 simi 2 pm jora third shift hingke 4 pm simi 5:30 pm jora haita hingke tinta dino tinta shift dong haita hingke 13 tarik simi chengai 1st April jora hingke motamuti kwbangma din no ga bisingno subject rok tongmani hingbainai haita hingke jeng puila 13 tariko theater botany statistics rok omrok arts and statistics mathematics rok omrok tongo hingke 15 tarik hingke only third shift simi tongo puila shift no exam onokhe geography pharmacist rok haita hingke 16 tarik hingke jeng hindi second shift hindi tongo ayang title no exam hingkai 18 tariko jeng Hindu studies rok ni tongo management physical education second shift physical education tongo hingke third shift philosophy rok tongo haita hingke 19 no hingke dance rok tongo mathematics hingke B.Ed mathematics hingke B.Ed mathematics hingke public health rok ni tongo hingke jeng MA education MA rok ni 21 tarik hingke jeng je common MA 21 tarik hingke jeng tei je common rok simi nailainai hingke tei 22 tarik hingke B.Ed science rok 23rd yoga linguistics rok tongsatiro 23rd linguistics hingke totei kri hingke yango library information hingke 24 ni first shift anthropology rok tongo digital studies rok tongo hingke 25 jeng tam tong first political science first shift political science 25 political science hingke second shift hingke general rok ni tongo hingke general management third shift hingke 26 tongo B.Ed rok Telugu rok tongo LLM rok tongo hingke yango to kwbangma angama Jenderson tei tam rok English 26 last shift third shift Kashmir Bhutia abo hai rok hingke English language subject 26 27 no hingke commerce chemistry rok tongo yango hingke life science rok tongo third shift 28 hingke first shift economics kaisa tongo candidate bang naboni kaisa narkha hingke second shift hingke tam rok tongba Rabindra Sangeet tongo history tongo 28 second shift hingke third shift hingke zoology rok tongo applied arts rok tongo hingke 29 Indian knowledge system rok tongo first shift second shift mass communication and journalism sociology third shift sociology hingke 30 tariko physics puila physics tongo second sanskrit garo rok khasi kokborok jagao second shift 30 tarik second shift mane no 12:30 ni simi 2 pm jora hingke amongkha kokborok ni 30 tariko kokborok ni hingke tei 1 tarik April 1st April hingke Bengali rok tongkho Bengali je Bengali nanai rok borok hingke 1st April last second shift first shift no exam third shift no exam only second shift haita hingke amo narokni exam sheet exam date nongkhorka hingke city allotment hingke borok again sajak 4 din ni swkang norokno bo jaga city klaikhe abo phunuknai haita 13 tarik ni exam hingke 13 tarik hingke no
9 tarik rogono borokni city phunuknai haita ke admit inge daisa 2 din ba 3 din sekang phunuknai inge tai next exam ni abo haike kaisa kaisa phunukoi thangnai inge kok borok jemon 30 tarik inga borokni city rok phunuknai o 25 tarik 26 tarik city allotment phunuknai mane bo city uklai Agartala hingke to nini ikphai rok klaimano okay tai ayang korogo tongo Jogendrong railway station hairogo okay yang korogo tongo Durga Chomoni phasing Durga Chomoni engrogo tongo okay bisiro ikphai university ro klai haita okay to NIT rogo tongo mano okay yang Burjung Nogorogo tongo mano haita amto computer based singnai computer bai answer marnai aboni bagi abo hairo computer tongo hingke nai haidai gor sijak computer based test মানে CBT moved from 13 tarik to 1st April okay 43 shift of 19 minutes each jotono 9 minute ke mannai hingke 9 minute hingke to question 75 rok ngani man ngani chances tongo ta thangnai rogo jeng nukmani 75 question মানে only kokborok ni simi agingke kokborok English total 100 ta question phaimani hingke 90 minutes mane no 100 ta question nong lakha 75 rok ngan haima tong jar subject related simi sungjagan haima tong haita saimia bhaije nongno kintu thangnai hingke kokborok ni simi only 75 ta question sungjaka hingke aboni sekanga hingke 25 general question tong abo English bai logic rok tongo ajaga haita hingke aborok semau krikha only kokborok simi taklai bo hai nongan haima tong haita hingke amo nongkha naroni exam date nohorkha kaham ke pordai sidi jotono best of luck tini bagi asung nong siton jotono hor kaham